Amakuru Now TV, we are to give you update. Konje kwasoza koze mudakocha ku mujyaro YouTube rekanizira ko meze neza cyane tukaba tubahaye ikaze mu makuru agezweho kuri ino tariki ebyiri cyangwa se ku itariki ebyiri azukwezi kwa karindwi 2026 muri studio muri kumwe na Fiston da Silva. Amakuru yacu agiye kwibanda kuri zino ngingo z'ingenzi zikurikira. Muri aya makuru turaza kubabwira ko igihugu cy'u Rwanda n'Uburusiya byongeye kugirana ibiganiro ku bigendanye n'ingufu za nucleaire. Ubwo rero turaza kuba twagira byinshi tugaruka kuri iyi nkuru. Wenuze kuba wajya kure, icyo usabwa ni ugukurikira no makuru paka ageze ku musozo, hanyuma uze kumenya byinshi twaguteguriye kuri iyi nkuru. Muri aya makuru kandi turaza kugaruka ku nkuru mu buryo burambuye twabagejeje mu nkuru zatambutse, ariko nitwayibagezaho mu buryo burambuye. Aho rero mu karere ka Gasabo umukobwa w'imyaka 19 akurikiranweho icyaha cyo gukuramo inda y'amezi 7. Uraza kumenya icyo uno mukobwa yamaze gutangaza nyuma yo gutabwa muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. Rero rukaba rwatangiye no gukora iperereza kugira ngo hakorwe idosiye kugira ngo rero habashe kuba yatangira kugezwa mu butabera. Uraza kuba wagira byinshi umenya kuri ino nkuru. Wenuze kuba wajya kure, icyo usabwa rero no gukurikira ano makuru paka ageze ku musozo. Hanyuma rero muri aya makuru turaza kuba twabwira ko imyuzure yahitanye abantu 59 mu gihugu cya Cote d'Ivoire. Uraza kuba rero wamenya byinshi bitandukanye twaguteguriye kuri iyi nkuru. Wenuze kuba wajya kure. Hanyuma muri aya makuru kandi turaza kuba twagaruka ku ntambara ya Iran ndetse na Leta Zunze za Amerika, aho rero byitezwe ko mu byumweru biri imbere rero ibiciro bya essence na peteroli bizamanuka kubera ko ibiganiro biri kuba hagati ya Iran ndetse na Leta Zunze za Amerika biri gutanga icyizere, dore ko n'utugunguru twa essence twagabanutseho. Uraza kuba wamenya byinshi rero bigiye bitandukanye twaguteguriye kuri iyi nkuru, aho rero turaza no kuyihuza no ku biciro bisanzwe bya essence na peteroli mu gihugu cy'u Rwanda. Wenuze kuba rero wajya kure, turaza kuba twabigarukaho mu buryo burambuye. Rero muri aya makuru kandi turaza kuba twanabagezaho amakuru na sport, aho rero turagaruka ku mikino yaraye ibaye, aho rero Congo yaraye isezerewe ndetse n'igihugu cya Senegal. Uraza kuba wamenya byinshi rero bigiye bitandukanye kuri aya makuru. Tukiri mu mujya rero mu mujya wa siporo, turaza no kuba twababwira ko mu gihugu cya Mexique abantu 3 bapfiriye mu birori byo kwizihiza intsinzi mu gikombe cy'isi. Wowe nuze kuba wajya kure, uraza kuba wamenya byinshi bitandukanye twamaze kugutegurira kuri aya makuru mujye kugezwaho na Fiston da Silva. Akaba ari amakuru yagezweho ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa karindwi 2026. Niba ari bwo bwa mbere rero udukurikiye, ndagusaba gukora subscribe kuri ino YouTube channel yitwa Amakuru Now TV, hanyuma ukande kunzogera kugira ngo igihe cyose dushyizeho video bajye bahita baguha notification yuko hashyizweho video, kandi like na share na comment. Nyaboneka mukande subscribe muri benshi kuri ino channel ya Amakuru Now TV, turebe ko umubare w'abakoze subscribe wazamuka. Hanyuma rero nawe wayikoze ndakomeza kugushishikariza no gukomeza gukurikira ibindi biganiro twamaze gushyira kuri no muyoboro wa YouTube wa Amakuru Now TV. Reka rero nguhe ikaze mu buryo burambuye. Amakuru mugiye kugezwaho na Fiston da Silva fatanyije n'itsinda rigari rya Fiston Big Entertainment riri kugenda rimfasha mu bintu bigiye bitandukanye, yaba akubuhanga bw'ibyuma ndetse n'abarimo barareba niba amakuru twakusanyije hamwe ndimo ndagenda nyabagezaho 5 kwa 5 nta nkomye. Reka rero amakuru yacu tuyahere ku bubanyi n'amahanga ndetse tunayahere ku gihugu cy'u Rwanda. Igihugu cy'u Rwanda rero n'Uburusiya bikaba byongeye gutera indi ntambwe. U Rwanda n'Uburusiya byongeye guhurira mu biganiro ku ngufu za nucleaire. U Rwanda n'Uburusiya byakoze inama ya mbere y'urwego ruhuriweho rushinzwe guhuza ibikorwa bya Joint Coordinating Committee REGIS
ubushakashatsi mu bijyanye n'imikoreshereze y'ingufu za nucleaire igamije gushimangira ubufatanye bw'ibihugu byombi mu mishinga y'ingufu n'ikoranabuhanga rya nucleaire. Iyi nama rero yabereye i Moscow ku itariki 29 Kamena 2026 ihuza impande zombi zirimo ikigo cy'u Rwanda gishinzwe ingufu za nucleaire, hakazamo ikigo cya leta y'Uburusiya gishinzwe ingufu za nucleaire aricyo kizwi ku izina rya Rosatom cyangwa se Rostom. Rero mu Rwanda ho kikaba kizwi ku izina rya RIEB. Hanyuma rero yitabiriwe kandi ni inayoborwa na Dr. Rasina Azebro, umujyanama wa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda mu by'ingufu, akaba n'umuyobozi w'inama y'ubutegetsi wa RIEB, hamwe na Akili Kamalov, umuyobozi mukuru wungirije wa Rosatom unashinzwe iterambere n'ubucuruzi mpuzamahanga. Muri iyi nama impande zombi zasuzumye aho ubufatanye bugeze mu nzego zitandukanye zirimo umushinga w'uruganda rw'amashanyarazi akomoka kuri nucleaire, ikoreshwa rya nucleaire mu bindi bikorwa bitari ingufu nko gushyiraho ikigo cy'ubushakashatsi n'ikoranabuhanga mu bya nucleaire, guteza imbere ubumenyi n'abakozi ndetse no kubaka ibikorwa remezo by'igihugu bijyanye rero bijyanye n'iyi gahunda. Nyuma y'iyi nama u Rwanda n'Uburusiya byashyize umukono ku nyandiko igaragaza uburyo hazakorwa ku mishinga y'inganda no z'ingufu za nucleaire. Hanyuma Kiri Kamalov yavuze ko ubufatanye ubufatanye buvuye ku rwego rw'amasezerano rusange bugana ku bikorwa bifatika birimo guhugura abakozi, kubaka ubushobozi bw'igihugu no guteza imbere ubushakashatsi mu bya nucleaire. Rero ishimangira ko yiteguye gukomeza kuba umufatanyabikorwa wizewe ku gihugu cy'u Rwanda. Rero ikindi wamenya nuko ku ruhande rw'u Rwanda Dr. Wobita Rasina Azebo yavuze ko iyo gahunda igamije kongera amashanyarazi akomoka kuri nucleaire no mu zindi ngufu zisanzwe bitarenze mu ntangiriro z'umwaka wa 2030 hagamijwe guhangana n'icyuho u Rwanda rufite mu bijyanye n'ingufu. Rero ikindi wamenya kuri iyi nkuru nuko u Rwanda n'Uburusiya bifitanye ubufatanye mu mikoreshereze y'ingufu za nucleaire mu buryo bw'amahoro kuva mu mwaka wa 2018 aho hanasinywe amasezerano yo kubaka ikigo cy'ubushakashatsi rero cya nucleaire mu Rwanda hamwe na laboratoire zitandukanye. Inama kandi yanahuriranye n'uruzinduko rw'intumwa y'u Rwanda mu bikorwa bitandukanye birimo n'ihuriro mpuzamahanga ry'urubyiruko ryabereye rero Oboneski, ndetse n'urugendo rwo gusura inganda za Rosatom ziri Podolsk. Hanyuma rero ikindi wamenya nuko u Rwanda n'Uburusiya mu mushinga bafitanye yo kubaka uruganda rwa nucleaire uzatangira bitarenze mu mwaka wa 2030. Hanyuma rero tuvuye kuri iyi nkuru y'u Rwanda n'Uburusiya byongeye kuganira ku mushinga mugari wa nucleaire, reka tuhite twiruka cyane tuhite tujya kuri no nkuru ku munsi w'ejo tutababwiye neza. Rero mu karere ka Gasabo umukobwa w'imyaka 19 akurikiranweho icyaha cyo gukuramo inda y'amezi 7. Ubushinjacyaha ku rwego rwisumbuye rwa Gasabo bwakiriye dosiye y'umukobwa w'imyaka 19 y'amavuko ukurikiranweho icyaha cyo gukuramo inda ku bushake, bikekwa ko yari amaze amezi 7 atwite. Iki cyaha bikekwa ko cyabaye ku itariki 8 Kamena 2026 mu murenge wa Gisozi, akagari ka Ruhango, umudugudu wa Murambi, mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali, aho rero uyu mukobwa yakoraga akazi ko mu rugo. Nkuko rero ubushinjacyaha bukuru bwabitangaje, uregwa yasanzwe amaze kwikuramo inda, umwana yamushyize mu ndobo yari irimo amazi, ari naho basanze yapfiriye. Mu ibazwa rye yemeye icyaha, asobanura ko umusore bivugwa ko yamuteye inda ari we wamuhaye ibinini byo kunywa kugira ngo iyo nda ivemo. Yavuze ko yabitewe no kubona umusore atarubahirije ibyo yari yamusezeranyije byo kubana n'uwo wamuteye inda, ndetse akanamufasha no kurera umwana, bityo rero akumva atashobora kumurera wenyine. Rero icyo amategeko ateganya kuri iki cyaha akurikiranweho, icyaha cyo kwikuramo inda ku bushake,
giteganwa ndetse kikanahanwa hakurikijwe ingingo y'123 y'itegeko nimero 68/2018 ryo ku itariki 30 Kamena 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Umuntu ugihamijwe n'urukiko ashobora guhanishwa igifungo kitari hagati y'umwaka umwe n'itatu ndetse n'izahabu iri hagati y'ibihumbi 100 n'ibihumbi 300 cyangwa kimwe muri ibyo bihano hakurikijwe rero ibyo urukiko ruzagena. Rero ubwo ni ukuzategereza tukareba isomwa by'uru rubanza. Amakuru yacu rero reka twihute tuvuye mu makuru agendanye n'ubutabera, reka tuhite twigira hanze y'u Rwanda. Rero hanze y'u Rwanda naye makuru ari kuvugwayo, reka tuhite duhera mu gihugu cya Cote d'Ivoire. Rero mu gihugu cya Cote d'Ivoire imyuzure yahitanye abantu 59 muri Cote d'Ivoire, aho rero guverinoma ya Cote d'Ivoire yatangaje ko imyuzure yibasiye iki gihugu imaze guhitana abantu 59 mu gihe abandi benshi bagishakishwa n'inzego z'ubutabazi. Aya makuru yatangajwe ku itariki ya mbere Nyakanga 2026 ni ku munsi w'ejo. Rero akaba yaratangajwe n'umuvugizi wa guverinoma ya Cote d'Ivoire ariwe bita Amadou Coulibaly rero imbere y'inteko nshinga amategeko, aho yavuze ko ibikorwa byo gushakisha no gutabara abakiri mu kaga bikomeje hirya no hino mu gihugu. Iyi myuzure yatewe n'imvura nyinshi maze iminsi igwa muri Cote d'Ivoire, cyane cyane guhera ku itariki 29 Kamena 2026, aho rero yateje ibiza bikomeye mu mujyi wa Abuja no mu bindi bice bitandukanye bya kiriya gihugu. Hanyuma Cote d'Ivoire si cyo gihugu cyonyine kibasiwe n'ibi biza by'imyuzure, kubera ko n'igihugu cya Ghana nacyo harimo no mu murwa mukuru Accra imyuzure imaze guhitana nibura abantu 12. Inzego z'ubutabazi muri Ghana zatangaje ko ibikorwa byo gutabara byagoranye kubera amazi menshi yuzuye mu mihanda n'ingo, bituma basaba ubufasha bw'ingabo kugira ngo zifashishwe mu bikorwa byo kurokora abaturage bari mu kaga. Ibihugu byinshi byo muri Afurika y'Uburengerazuba bikomeje guhura n'ibiza by'imvura nyinshi, mu gihe impuguke zikomeje kugaragaza ko impungenge ku ngaruka z'imihindagurikire y'ikirere zikomeje kwiyongera hirya no hino ku isi. Amakuru yacu rero tugiye kuba twayakomereza kuri no nkuru yo mu gihugu cya Mexique. Rero abantu 6 bapfiriye mu birori byo kwizihiza intsinzi mu gikombe cy'isi, aho rero umukobwa w'imyaka 19 ari mu bantu 3 bapfuye baziza kubura umwuka mu birori byo kwizihiza intsinzi y'igikombe cy'isi byabereye mu mujyi wa Mexique kuwa kabiri. Hanyuma rero abandi bapfuye ni umugore w'imyaka 48 n'umugabo w'imyaka 44 bitabye Imana nyuma y'uko imbaga y'abantu yuzuye imihanda y'umujyi wa Mexique yishimira intsinzi y'ikipe y'igihugu yatsinzemo Equateur ibitego 2 ku busa nk'uko byatangajwe kuwa gatatu n'urwego rushinzwe ubuzima muri uriya mujyi. Ubuyobozi bw'umujyi wa Mexique bwatangaje ko abantu barenga 1 miliyoni basohotse mu mihanda, cyane cyane hafi y'urwibutso rw'ubwigenge ruzwi nka Angel of Independence ruhererwa hagati mu mujyi bishimira intsinzi ya mbere igihugu cyabo cyabonye mu mukino wo gukuranamo mu gikombe cy'isi kuva rero mu mwaka w'1986. Rero umuyobozi w'umujyi wa Mexique akamwita Clara Brugada yihanganishije imiryango yabuze abayo, avuga ko ayo makuru yamuteye agahinda gakomeye, yanasezeranyije ko ubuyobozi buzafasha iyo miryango mu bihe bikomeye ino miryango irimo iracamo. Abashinzwe ubutabazi bwihutirwa batangaje ko basanze abo bantu 3 bataye ubwenge, abandi batandukanye hafi y'umuhanda wa Person de la Flone mbere yo kubajyana kwa muganga. Hanyuma rero mu itangazo ryabo bagize bati nyuma yo kubaha ubutabazi bwihuse no kugerageza kubagarurira umutima ukoresheje CPR, abo barwayi bajyanwe kwa muganga kugira ngo bitabweho n'abaganga. Urwego rushinzwe ubuzima rwemeje ko abo bantu bose uko ari 3 bazize mwihangane, abo bantu uko ari 3 rero bakaba bazize kubura umwuka, kandi ko imiryango yabo yamaze kumenyeshwa
ayo makuru yuko aba bamaze kwitaba Imana. Nyuma rero y'itangazwa ry'urupfu rwabo, umuyobozi w'umujyi wa Mexico amwita Clara Brugada yanditse ku mbuga nkoranyambaga asaba abakunzi b'umupira w'amaguru gukomeza kwizihiza intsinzi mu ituze, bagakora ibyo kwizihiza mu bwitonzi no kuzirikana ubuzima bw'abandi bantu. Rero amakuru yacu tugiye kuba twahita tuyakomereza kuri iyi nkuru. Amakuru agezweho ku ntambara ya Iran ndetse na Leta Zunze za Amerika. Rero nyuma y'aho Leta Zunze za Amerika na Iran bari mu biganiro, amakuru ahari nuko rero ibiciro bya peteroli bishobora kumanuka ndetse n'ibya essence. Igiciro cy'ibikomoka kuri peteroli cyagabanutseho cyane kubera ibyo Amerika yaganiriye na Iran. Igiciro cy'ibikomoka kuri peteroli cyagabanyutseho kuwa rero mwihanganeho gatoya hagiye internet itaba iri kwihuta. Ndi kubona ku buhanga bw'ibyuma bambwiye ko noneho inkuru yabaye tayari. Rero igiciro cy'ibikomoka kuri peteroli cyagabanutseho cyane kubera ibyo Amerika yaganiriye na Iran. Hanyuma igiciro cy'ibikomoka kuri peteroli cyagabanutseho nyuma y'uko hagaragaye icyizere mu biganiro bihuza Leta Zunze za Amerika na Iran kugeza ku madolari 72. Ibiganiro byabereye i Doha muri Qatar, aho rero Perezida Donald Trump yavuze ko ibiganiro byagenze neza kandi Amerika na Iran bari kugenda bumvikana neza. Imibare yo ku itariki ya 1 Nyakanga 2026 igaragaza ko akagunguru k'ibikomoka kuri peteroli bidatunganyije kagabanyutseho hafi 0.95 by'amadolari, aho rero kuri ubu karimo karagura amadolari 72 gusa. Ibi biganiro bihuza Amerika na Iran biri kuganira ku buryo ubwikorezi bwa peteroli bwakorwa mu nzira ya Hormuz. Ibihugu byo muri OPEC Plus bishobora kongera ingano y'ibitunganya ibi bikaba byatuma ibiciro ku isoko birushaho kumanuka. Abasesenguzi kandi bavuga ko isoko rishobora gukomeza kuguma hagati y'amadolari 72 n'amadolari 75 ku kagunguru ka peteroli kadatunganyijwe, nubwo hakiri impungenge zishingiye ku bibazo by'umwuka mubi bikiri hagati y'ibihugu byombi, cyane cyane ibihugu biherereye mu burasirazuba bwo hagati y'isi. Hanyuma rero amakuru yacu tugiye kuba twayasoreza ku Makuru Now TV Sport, aho rero mu mikino yaraye ibaye rero nkuko mwagiye mubibona, ikipe ya Kongo yarayisezerewe itsinzwe ibitego 2-1, dore ko ikipe ya Kongo ariyo yabanje gutsinda. Rero ikaba yaraye isezerewe. Senegal nayo ikaba nayo yavuye mu marushanwa, nayo ikaba yaraye itsinzwe. Amakipe yarahagarariye Afurika, sinzi impamvu amenshi muri yo arimo arabanza ibitego mu gice cya mbere, ariko nyuma bakaza bayishyura ndetse bari kwita baza bakayishyura ndetse bakanashyiramo n'ibindi bitego. Nk'ubu nk'umukino wahuje kubona ari Ubwongereza na Kongo. Ubwongereza na Kongo, aho rero Kongo bageze gutya barayishyura, bayishyuye rwose kandi yari yabanje igitego.
rero ikipe y'igihugu y'Ubwongereza yatsinze Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibitego 2-1 igera muri kimwe cy'umunani cy'igikombe cy'isi cya 2026. Ni ku nshuro ya mbere Ubwongereza butsinze umukino wabanjwemo igitego kuva mu mwaka w'1966. Ubwongereza bukaba bwatsinze ibitego 2-1 cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho rero uwo bita Harry Kane yatsinze igitego ku munota wa 75, ikindi rero gitsinda ku munota wa 86. Hanyuma rero Kongo yo yatsinze igitego ku munota wa 7. Senegal nayo yatsinzwe kandi yari yabanje igitego. Reka amakuru yacu tuyasoreze hano rero. Reka ngushimire watangiranye natwe dutangira no makuru kugera tuyegeje kuri uyu musozo. Hanyuma indi sango y'amakuru ni mu masaha ari imbere hagati aho ngaho. Reka mbashishikarize gukomeza gukurikira ibindi biganiro twamaze gushyira ku muyobora YouTube yitwa Amakuru Now TV, kandi niba ari bwo bwa mbere udukurikiye ndagira ngo umbwiye ko ino channel yitwa Amakuru Now TV tugaruka ku makuru ari kugenda avugwa hirya no hino ku isi, aho rero tukubwira uko isi yaramutse nuko igiye kwirirwa. Hanyuma hagati aho ngaho rero mukomeze mu gihe munogerwe n'ibiganiro twamaze gushyira kuri no muyoboro wa YouTube yitwa Amakuru Now TV. Hanyuma niba rero utarakora subscribe, iki ni cyo gihe cyo gukora subscribe ugakanda kunzogera kugira ngo igihe cyose dushyize ibiganiro ugihite uba uwa mbere mu kubibona. Hanyuma ukande like na share na comment, ibintu birusheho kugenda neza cyane. Hanyuma rero mukomeze mukande subscribe muri benshi kugira ngo turebe ko umubare waba subscribe wakomeza kugenda uzamuka kugira ngo ibiganiro tubategurira bigende birushaho kugera ku bantu benshi abagiye batandukanye. Hanyuma rero amakuru yacu nanga tuyasoreje. Reka nshimire abamfashije ku buhanga bw'ibyuma, ubwo ni itsinda rigari rya Fisto B Entertainment, abamfashije kuyakusanya ndetse n'abari bamfashije kuya-uploadinga ku muyoboro wa YouTube kugira ngo abashe no kubageraho 5 kwa 5. Hagati aho ngaho mukomeze mugire ibihe byiza, Imana ikomeze ibahwe ubuzima n'amafaranga. Rero indi sango y'amakuru ni mu masaha ari imbere, mukomeze mugire ibihe byiza. Bye bye. Amakuru Now TV, we are to give you update.